Pozdrav svima! U ovom videoklipu bih želeo da se osvrnem na jednu opciju koju je Viber nedavno uveo, a radi se o opciji koja se zove Caller ID i verovatno ste ako koristite Viber dobili obaveštenje od njih da je ta opcija dostupna i možete da je uključite ako želite. Zašto pravim videoklip? Zato što mnogima nije jasno šta je ova opcija i kako funkcioniše, ali također bih i želeo da vam napomenem zašto ovo jeste korisno i zašto možda nije, odnosno zašto biste možda želeli da uklonite svoj broj iz ove baze. Dakle, pre svega, šta je Caller ID? To je nešto novo što je Viber uveo i ideja je da se borimo svi zajedno protiv scam i spam brojeva. Dakle, to su brojevi za koje stoje neke firme koje se bave prevarama preko telefona. Uglavnom te firme zovu nasumično ljude ili po nekim spiskovima, nisam siguran, i ciljaju uglavnom starije građane, odnosno one koji nisu toliko vični tehnologiji i nekim tako savremenim metodama plaćanja. Uglavnom se radi o kriptovalutama ili nekim preparatima i tako dalje. Uglavnom, ideja je da korisnici međusobno razmenjuju te scam brojeve, odnosno da upozoravaju jedne druge. Na primjer, evo, ovdje imamo ovu sliku što je Viber stavio na svoj blog, gdje možemo vidjeti kako to izgleda u praksi. Znači, vas zove na vaš broj, znači ne na Viber, nego baš ono na SIM karticu, zove vas neki nepoznat broj, evo, +4487 i tako dalje. Vi nemate taj broj u vašem imeniku, ali Viber vam ovako izbaci kao neki pop-up, tu iznad ovog gdje se javljate i prekidate, izbaci vam pop-up gdje piše ko je to, da li je spam i stoji sličica, ako je naravno nešto dostupno od tih informacija. I sad, kako Viber zna ko je to, da li je to spam i koja sličica tu treba da stoji? Zna tako što su drugi korisnici podelili tu informaciju. Dakle, vi kada se pridružite ovom programu, znači kliknete na Settings, Calls and Messages i omogućite Caller ID, vi ćete, pored toga što dobijete ovakav pop-up, na kraju razgovora dobiti ovako ovaj prozorče ili šta je već sa opcijama raznim i tu imate da ponovo pozovete broj, da invitujete, da sačuvate u kontakte i na kraju da prijavite taj kontakt kao spam. Evo, kao što vidite ovdje, kada kliknete to, vi taj broj prijavite kao spam, znači ta firma koja stoji iza tog broja je neka prevarantska i vi želite da upozorite druge korisnike o tome. I kada dosta ljudi prijavi neki broj kao spam, onda će se pojaviti drugim korisnicima koji ne znaju za taj broj, pojavit će se ovako da je to verovatno spam taj broj kad ih bude zvao. I ta ideja je zaista genijalna. I naravno uspeh zavisi od toga koliko ljudi prijavljuju brojeve kao spam. To je dakle prvi aspekt ove opcije. Drugi, to je ovo ime i prezime. Kako zna Viber kako se zove osoba iz ovog broja telefona? Zna tako što su drugi korisnici rekli. Oni su ovdje u svojoj FAQ sekciji napisali da kada neki korisnik doda broj u svoj imenik, a pritom je član ovog Caller ID programa, Viber će to upamtiti. I kada više njih upiše neki broj na neki način, Viber će onda to iskoristiti da prikaže, evo ovdje što vidimo na slici, da prikaže drugima koji nemaju broj u imeniku. Znači, ako sada neki broj, evo ovdje što je na primjeru, ako 5 njih ili 50 ili 100, 150 upiše ovaj broj kao Elsa, drugim korisnicima će se to pojaviti kao Elsa. Znači, Viber uzima ono što korisnici za naziv, odnosno za ime kontakta, uzima ono što korisnici najviše koriste da zabeleže taj kontakt u svojim imenicima. Znači, ako jedan korisnik upiše da je to, ne znam, Pera, a 50 njih upiše da je to Maja, drugim korisnicima će se pojaviti da je taj kontakt Maja. Dakle, zaista mora dosta korisnika da potvrdi ko je to da bi Viber napisao ko je to. Znači, ne može jedna osoba sad da napiše za neki broj da je nešto što nije, pa da se sasvima pojavi. Znači, koristi se ono što većina upiše. E sad, tu postoji problem. Kako
su vas upisali? Šta ako neko sprovede neku kampanju pa pozove, ne znam koliko ljudi, 200 ljudi, 1000 ljudi da vaš broj upiše kao spam, stavi neku sliku ili ne znam ja šta. To može da dosta promeni algoritam u Viberu i da Viber kaže, aha, znači, ne znam, 1050 ljudi je upisalo ovaj broj tako i tako, verovatno se tako i zove. Tako da vidite sad šta je tu problem, što može da se utiče na većinu, jer ako neki broj nije toliko popularan, znači radi se o pojedincu, a neka druga osoba ima dosta njih koji bi učinilo nešto za tu osobu, na primjer pozove dosta velik broj ljudi da prijave neki broj kao spam, Viber će verovatno taj broj označiti kao spam, jer Viber ne zna kako su ljudi, da li su dobrovoljno selektovali taj broj kao spam ili ih je neko naterao. Tako da ja se zaista nadam da Viber ima neki algoritam koji može to da detektuje i da malo bolje te brojeve izvuče. Tako da, ali suština je da se spreči spam i cijela ideja je da se prijavljuju brojevi kao spam, odnosno kao prevare i da korisnici vide ovako ovdje ovo crveno upozorenje da piše verovatno je spam. Dakle, to je čitava ideja. Sad, ako se neko ime omaši, desit će se sigurno, ali poenta je bila da to piše da li je spam ili nije. I ako vi ne želite da vaš broj bude u tom, da kažem, bubnju sa ovim ostalima, vi možete da zatražite da vam se broj ukloni iz te baze, kliknete evo ovdje na Contact Us i tu ćete imati formu da popunite. Znači upišete vaš ime, to je sve obavezno, ime, email, državu izaberete, ovdje će vam se pojaviti prefiks, dakle plus 381 je za Srbiju, ovdje upišete broj telefona vaš, za naslov stavite recimo, iskopirate bukvalno ovo ovdje i ovdje u poruci ispišete želeo bi da se moj broj obriše iz ove baze, kao što ste upisali na ovoj stranici i tako dalje. I onda će oni ukloniti vaš broj i to je to. Koliko je ova opcija korisna, vreme će pokazati, koliko će ljudi biti složni, to nam ostaje da vidimo. Vi, kažem, ako želite možete izbaciti svoj broj iz ovog programa, možete se kompletno isključiti. Dakle, da budem jasan, ako isključite ovo Caller ID, nećete više dobijati ovdje ovaj pop-up i ako uklonite vaš broj se neće prikazati drugima ovdje u pop-up, odnosno vaše ime i prezime ili kako vas već drugi upisuju. Tako da, eto, to sam samo želeo da vam ispričam i ako imate neka iskustva čudna sa ovom opcijom ili imate neka pitanja, slobodno pišite dole u komentaru. Pozdrav!